Maikanem abilin. Tinapalabas simmang peten ni Rina iti San Isidro manipod Amerika. Ket kinunana saan nga agsublipay iti Amerika. Ket agnaeden iti San Isidro. Nagkabalyo ang nagpasyar iti asyenda. Kelaat ang nagbuhat iti kabalyo. Ket natnag ni Rina. Iti dayta agundaway. Imma si dagmet ti may sa lalaki ang nagtagi kabalyo. Itagagayem. Adto intituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem abilin. Anay ko, pisikat ko. Anay ko. Miss, anya tinapasamakan ka? Miss, anya tinapasamakan ka? Oh my God, tulungan ka tumakder. Anay ko, nagsakit tisikat ko, anay pakpak. Kasta ka di? Mabit lang ha, ilutek. Ha? Saanan? Okay lang. Sigurado ka? Sana kadakas sa tao, miss. Makita ket, nasaktan ka unay. Iso nga ipalubos mo ang ilutek tisikat mo anadangran. Tapno makaginawa ka. Ha? Sige. Nagtagal. Sige. Ilutek tisikat mo, miss. Anday pa, miss. Nalpasan. Agyaman na unay ha. Pudnoan na kaginawaan. Awanan ti mariknak asakit. Anya itahin tinagan mo? Siyak ni Rina. Sika, anya tinagan mo? Itay tapay ngagsarsarita. Di mo imbaga tinagan mo. Siyak ni Victor. Victor gayam tinagan mo. Makita kat nasingpat ka. Mabalin ka di makisinangad kan ka. Awan parikot iti dayta. Ala, umay ka. Sapulan ta ti kabalyom atim maray. Ay, nagturungan nga tan ti kabalyo. Nakigtutak langan takila at atim maray. Jak napakadaan iso anat nagak. Adda siguro kinabutang na. Anya ko man. Mabalin na nakakita iti banag a kinabutang na. Kasta nga ta? Ulag! Ha? Nagkakot ko iti nagtakderam. Aday ta, nakalabasan. Nagdakal nga ulag. Hindi kagbutang. Nalabit nga iso dahil ti kinabutang ti kabalyom. Iso akala at atimaray. Iso nga ta? Mabutangag. Nagdakal dahil nga ulag. Ala, umay ka. Sapulan ta ti kabalyom. At dala siguro di ta. Garaigi ti kabalyo dahil Kat iti saan unay nga dayo. Amang ano iso dahil ti kabalyon. Wen, iso. Umay ka. Sapulan ta, Rina. Taga-ditay ka ka di, Victor? Ayan ti balayo. Itila nga si Deg. Agpapay kayo kadimat dito asyenda? Saan? O sige, dumanon ta iti dayjay balay. Pag nanadan ti pagayang ko dayjay. Sige. Lando, matagtaganak iti ko ta. Anya nga talo, sumalog ta. Apay? Kaya't ko na ti pumasyar iti balay. Nabayag adya ko na sa rungkaran ti balay mo. Tauray awanin dananang kintatang ko. Saan ko abay-bayan ti balay mo? Kastamat ti daga anak saadan ti balay mo. Ipakadap ka ni Mangansong. Kat may palubos na. Sumalog ta doon. Sige. Kasaritak ni Mang Ansong, itamot lang. Sige. Palubusan kayo kanilando. Ngam di ka agtig na iti sabali, ha? Sumalo kayo lang. Ngam di ikan iti sabali ang motibo ti isasalog yun. Uy, Mang Ansong. Palubusan kayo.
Basta laglagi pa niya dagiti paganurutan tayo dito'y kuta. Wan, Mang Anso. Jak tumalipatan. Kat agyaman at manik. Talong aldaw ti kinidaw ko kani Mang Ansong, Lando. Naimbag man ta pinalubusan na ka. Wan, ngam pinalagipan na. Anya ti aramidam, iti talungal daw amin. Padasik asapulan ni Auntie Ella. Ha? Wan, kat kayat ko atilungan na ko, ma. Sige, no dahil tati ko na. Adalagit di makagapong no apay ang nagpukaw ni Auntie Ella. Nalapit, gapwanan maninday jay adon niya Anita. Anya? Kanayon da idi nga agsubang ka ni Auntie Ella. Adapay na minsan akayat apaltugan ni Doña Anita ni Auntie Ella. Ngam nasiglat ni Auntie Ella, kat naagaw na kano ti paltog ni Bart. Iso aday jay, impaturong namatan ka ni Doña Anita. Kat patsik launay, ani Doña Anita ti makagapo. No apay akilat ang nagpukaw ni Auntie Ella. Ta imposible abas talagtan pumanaw. Adinak man la inuray amang sarong karkan ko ana. Kat ibaga na ti papanan na, no bilang. Nalabit na pudno ti atap mo amin. Ada pa kayo naigan ni Doña Anita, iti panagpukaw ni Auntie Ella. Bart, jak kayat nga awisin nyo ni Rina dito'y paraiso. Jak kayat amamuan na aday to'y apasdak kat balay pagraragsakan. Wan, madam. Di ka agdanag. Jak kayat ada kamati nyo kan kwa na day to'y apasdak. Wan, madam. Kat, kumusta ti sapol to'y pasdak? Nasayat, madam. Adulat ta ti umumay dito'y. Kaduan na dagiti gagayam yo, madam. Kat, kumusta ti panakidilyo kadakwada iti marihuana? Awan parikot, madam. Di yung pagdanagan day ta. Gapota magatang latta dagiti marihuana. Nasayaat. Kat dagiti babae, kadagiti silet. Awan parikot, madam. Ta saan da makalibas? Mabutang da. Gapota kanayon mi da abot-bot ngayon. Kanayon mi nga ibaga, apatay ti katukad ti panaglibas da. Ala, makamo kayon dito'y paraiso. Awan gayam. Saan nyo kadipay nasarakan day jay nga Ella? Saan pa'y, madam? Ituloy yo asapulan. Katitikan ito ang makita yo. Ipatong palyo jay bilin ko. Paltugan yo ang dagos. Anya ti pampanunutem unang bakit? Ni Victor Lakay. Naitagtagainap ko nga ben. Kat imay kano si Marungkar. Anya? Ni Victor? Wan. Ay na. Nakaragragsak kano nga imay dito'y kalapaw ta, Mateo. Ay no kasta. Umay nga rod sumarungkar Takasta mo tinaitagtagainap mo. Ngata. Wen bakit? Tauray siya. Kailiw kumatdadya, Victor. Taimbilang kumatan nga apo. Ay na, umay kumasumarong karlakay. Ay kayat ko pa iya makita. Ita, si bibiyag tabay. Amangan no, sana la malagip ti sumarong kar no nataytan. Anya? Ay unay kan unang. Anya anatay nga ibagbagam. Adayo pa'y ang mapasamak day takadata bakit? Kat no napigsata pa'y. Kan awan mo ti marikrik na taasakit. Wenno an na yan. Wen matkit di nakasalsalon taktupay. Ay uray sakmut Ay, umay ko mga agpayso ni Victor. Sarongkaran na ta kumamot. Awan ti agnana dito, Victor. Daman ng Ella kan ami idi ti agnana dito eh. Ngam awan damatan. Kung nati may sa lalaki di ta kataltalunan, di daan mo no ayan da ami kan manang Ella. No kasta. Amamom daan ti Ella kan ami? Wen,
Gaputa katalak ni Papa ni Manang Ella. Ha? Jak gayam na ibaga, Victor. Anak dakda Simon kan Anita. Anya? Anak gayam dagiti kabusor ko dahito yung babae. Oo, naikulit ka. Kwa. Awan. Sika, si bibiyag ka di pa'y dagiti dadakal mo? Nabayag na pimusay. Wen, agmay sakit ang agbibiyag. Anya ti trabaho mo ita? Magitaltalo nakmet. Ngam iti sa bali a lugar. Imayak na dito Takayat ko kumasarong karan daan ti Ella. Ngam awan damutan. Kasta? Pagayam mo gayam ita? Wen, ngam agsidawak tawan damutan dito Awan ka no ti makaamuno sa dino ti Ayanda. Sana bale. Amok nagsabat tumatlang ti dalan mi atal na. Victor, mabalin ka di ako yugan na? Mapantay di turod. Kaya't ko ti agsubli jay, nga oray na panak itay bigatan. O sige, kuyugan ka, Rina. Dahil ti adis sa ti kanayan mga umayan kiniami, nukas tangad dawayami. Dito'y kami ang nagkinari. Naawan ko mati makalipat kada kami. Ami, no sa dino itantayan mo. Kaya't ka makita. Pimanaw kamatan. Victor? Ha? Victor, di ka magtanmating-timan. Apay? Awan, Rina. Maayayawak lamang buy-buya iti aglawlaw ti asyendayo. Oray siya. Maayayo akman. Naglawat ti asyenda. Iso nga adumat ti trabahador da papa. Sayang, timanawan ni Manang Ella. Iso nga minti katalik ni papa di ti asyenda. Nasingpagdakin ni Ami. Iso anak katagdan kanya. Imbilang ko ida apagayam. Kasta ka di? Ay, agmay-may saak itan nagpaspasyar dito asyenda. Kaputawan dan akanayon idi amang kuykuyog kanya. No kumata kanayon ka dito asyenda mi, sika kumati ka kuykuyog ko. Di kagdanag. Iti ka nito nga dawayat. Sumarong karak dito asyenda yon. Agyaman na. Victor? Anya nga tanon dumagas kay EJ Mansion mi. Agpasyar kay EJ. Mabalin? Kwa. Paayanak ka din? Saan nga iti dayta? Angem agap apuraak namin, Rina. Inton maminsan langan ti sa sarongkar ko. Namnamaat dayta, ha? Sige. Agturong ka ni ti mansyon niya. Tas sumina akong dito Ho, ho, ho! Ho, ho! Victor, nice meeting you. Sapay ko matagkita tanto manen. Sige. Agkita tanto manen. Agpatuloy ako, Rina. Sige, Victor. Hi. Itala ang anam-amok ni Victor. Naasidagan tarik kan kuana. Nagpaiduma ti marikritnak para kan kuana. Agayatak ka din adagos kan kuana. Sana dakas. Agawitan iji asyenda puraw. Hi! Hi! Ya! 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 Lando, talaga anak karuotan ti aglawlaw ti balay. Tulungan na kagdalos, pangasim. Sige. Para manulang mo't dayta nga ramidan ta. Mabiit la dayta ami. Agyaman nak.
Kalpasan ti panagdalos ta dito eh. Agawit na ijibalay. Ijaitan ngagdagos. Matungpal, Lando. Marina, manon atawad ti napalabas. Dadakkelan dagiti anak mo. Kadpatya ka nasaya at latamot ti kasasaad ta. Sapay ko matakas na. Ni Elizabeth, amok amaragpat na matan ti arapaap na. Gaputada ni Nana Sela amang tartarabay kan kuana. Makuna ka nagasat dagiti anak mo, Marina. Gaputa uray awan kan ito'y abiyag. At dapay na ang mangipatpatid kadakwada. Agpakada ako na. Sana bale, tanadalusakon to'y tanong mo. Aglayunak iti kalapawyo, tainak agdalus ijay. Marina, itintumanen sa bali agundaway. Ay sus, nalaylayan dagiti masetas. Anyan, kasano? Pulos matan ajak nagsubsubli idi dito eh. Tapno asikaswak dagiti amasetas. Ay, italamanan ang makaumayak dito eh. Sibugak amin ang dagiti masetas dito eh. Halpasan na, pumanaw ako. Apong kulas, nadalusakon ti tanan mo. Naragpat kong terapaap ko, apong kulas. Nagasatak unay. Gaputan na sarakak ti amak. Ket nariknak ti pamatig na kanyak. Amok amaragsakan kay ti daytoy akasasaad ko ita. Apong kulas. Agpakada akon. Agsubli ak tumanen, inton maminsan. Awan ti makailasin kanyak dito eh. Gaputa nagpamarangang abakat. Kan at damot belo nga inaraman ko. Iso nga awan ti makailasin kanyak. Dirumpeng nga da makailasin kanyak. Taamangan no agipulong da ka ni Bart. Wenno ni Senyor. Ha? Nakakabalyo. Amangan no ni Bart. Mailasin nga ta ni Ella ni Victor. Agsasabat nga ta ti dalan da kada ami ken Lando. Gagayem, di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Maikanem Abilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, Jun Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin!